Haleluya. Sanibonani bazalwane egameni lenkosi. Kuthula ebandleni. Kuthula ebandleni. Siyabonga inkosi bazalwane bese isiholile. Siyabonga ku praise team akumphathi mhlelo kuba kusihola kude kube kulesikhathi. Umuntu akaqale ngekusho ukuthi siyabemukela labaqala kuba nathi. Ngokagama sibongo Jesu inkosi empilweni yami. Haleluya. So siyabonga abazalwane, sibonge bathandekayo, sibuya kuma Easters. Hawo, mayabe muhle Jesu. Hayi waba muhle Jesu. Uyathela wena longakayi. Uyathela wena longakayi njani bazalwane? Luke chapter number 24. Nangiqolela abazalwane akunathi litiya lapha. Livi lami alikho kahle. So this is warm water. Luke chapter number Luke 24, 32 to 36. Babutana bodvana bathi angithi sivele sathinzeke enhlitweni tethu ngesikhathi akhuluma sichazela imibhalo endleleni. Basukuma ngaso leso sikhathi bancanzeka abaye eJerusalem. Lapho bakhanza khona abafunzi labalishumi nakunye nalabanye banzawonye. To 36. Bafika batshelwa ukuthi inkosi ivukile ngempela. Simoni uyibonile. Nalaba lababili base bachaza ngaloko lokwakwendeke emgwaqweni nekuthi baze babona ukuthi ngiyo inkosi ngekuhlephula kwayo singwa. Basi basakhuluma lokho inkosi Jesu yema emkhathini wabo yathi kuthula akube kini. Kuthula akube kini. Ngiconze kakhulu kuverse number 32. Nase bakhuluma bobabili angithi nawe uvile kutsinzeka inhlitweni tethu lasendleleni asachaza emibhalo sivele sahlabeka etinhlitweni tethu. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Amen. Ami ngiyavusela bese sinemalanga sagcina kubabona. Kulamalanga ekugubha kufa nekuvuka kwaJesu. Ingcikithi lenkulu lesikiyo kakhulu indzaba yokuthi Jesu wavuka ekufeni. Nakunendvo lengiyona i-central theme ye-Christianity. Kuvuka kwaJesu ekufeni. Kube Jesu akavukanga uthi Paul ngabe kushumayela kwethu kulide. Nalokukholwa kwethu ngabe kulide. Lamandla enkolo yebuKristu ayila ikuvukeni kwaJesu ekufeni. Lendzaba icala esiphambanweni. But esiphambanweni netigeleke cedi yabethelwa. Nikhona abazalwane. Iye emathuneni. Nasemathuneni tigeleke cedi yanqwatshwa. But lokwenda Jesu ehluke ndothi wavuka ekufeni. Wavuka. Enokuvuka kwakhe kwafakazelwa abantu labaningi. Kwavakazelwa nathi ingelosi. Kwabonwa bomake nabo Peter bahlola bangamkhanzi. Kwathiwa akekho la uvukile nawuhlangana naye eGalile njengoba bekashito. Lo Jesu lesihlangane ngaye namhla la kungoba wavuka ekufeni. Emandla ethu alapho. Nikhona abazalwane. Kunemkhosi ke weliphasika uyaphetha ke ngalelanga leli. Sebayahamba babili emakhaya abantu. So ke labanye amadvodza lamabili kuthiwa abafunzi bakhe noma bangekho le-12 but bebangilabanye abafunzi baJesu, baJesu bakhe abafunzi abaningi. Ngaphandle kwalo 12. Fanele siyakhumbula baqala kuphi beke 72 behle bagcine kunalo 3 lo inner circle siyesisho njalo. Then le 2 ungathi yona yayihlala eEmmaus. Nase uphelile umkhosi sewajika ke babele emuva. Bede bajabulile siye emkhosini lomnanzi. But nabajika sithi inhlitiyo tabo tibhlungu. IBhayibheli lithi
wathi Jesu yabakhulumisa wababona ukuthi batsabukile babiyele ekhaya lithi indzaba lethi ibhlungu but asinababuto uhambe njani umkhosi bathi uhambile wona umkhosi mane sinathi indzaba lethi ibhlungu bakhuluma ngato ke basakhuluma ngato bahamba la ndleleni kusuka uyasonzela lo muntu abangamati uhambisana nabo uyababuta thi indzaba thi lento ikhulumako bayaguquka bayambuka ngekudzabuka kwabo uwakuphi wena usihambi wedwa eJerusalem awutati yini noma awukwati indoko lokwendekile uthi ke kwendekeni sebayachaza bathi ke lokwendeke ngaJesu waseNazaretha labe indvodza lengumprofeti lenemandla ngetendo nangemavi embi kwaNkulunkulu nebantfu bonke nikhona abazalwane bathi ke nebapristi bethu labakhulu babusi bamnikele ukuthi abulawe bese bambethela kuphi manje esiphambanweni bateka ngalendzaba leyentekile yekufa kwaJesu verse number 21 bese uthi kanti bese themba ukuthi nguye lotawukhulula Israyeli lamuhla selilanga lesithathu lokhu sekwendekile he is confirmed dead abhlungu labantu angathi ukukhuluma kwabo uthi ukukhuluma lokunjani noma bayihitela isibone lethu nkulu man kwendeke yomvula wesimethemba man yathi umuntu wena besicabanga ukuthi nguye manje lo tasikhulula yathi lo muntu lona manje bahlebe mabayema bayakhuluma manje sitawenda njani ngoba lo muntu sofile lona sowuhambile sesitawushonaphi futhi unibeka nemandla lona lo muntu lona futhi abe nemandla kuNkulunkulu nakubantu manje sesisele manje babamba inhloko badidekile basenkingeni lelimhla selilanga lesithathu babazo Jesu bakhathele labantu bakhathatekile labantu lapha balahlekelwe ithemba labantu lapha nababuka impilo phambili ayisekho lelithemba bebanalo kaIsrael selinjani manje seliphelile lelithemba bebanalo kalomprofeti linjani manje liphelile etinhlitweni batsabukile ekuhlungu ukutsabuka enhlitweni wonke abakhona kuyifunza inhlitiyo kanti inhlitiyo kuyendeka itsabuke ithi kanti itsabukile inhlitiyo uhlangane neluhlanya luthi jayiva kanti inhlitiyo yakho injani ngala luthini lihlanya jayiva unani wabanani wena wathi unemamuthi kanti ukuthi emamuthi utsabukile wakwabeva abantu emkhokheli emgcwabeni sepolitika la emgcwabeni yawale mbewu awumaka lapha endlini ungakhathatheki uNkulunkulu nawe akakhathatheka shiwe indvodza ukwehlweni afelo isithandwa sakhe uNkulunkulu utamnaka Jesu indvodza yabafelo kade lo muntu ufuna indvodza yakhe ifila akafuni Jesu nyalo ethina bakholwa ngela ngokuthi siyasoloka mina ngihle ngatholi kahle no nile makholwa yafuna abantu uact bese asikholwa lo actor uact kwangathi ustrong usho indvodza athi jayiva udance we are here to celebrate the life of Pastor Gama hard worker uyakhala philile lapha endlini wena ba celebrate kwa la tendeni imhlulo yaphilile na bantu celebrate asina kahluphekile siyakhuluma nje siyakhuluma sibamgqoba Gama uyaphika leveta ngoba bayabuya bomake hlala sisi kuleli kona hlala kuleli kona sisi ungahambi labanye bahleti abambudo uthi uyafuna ndokuhlala hlala umuntu isayidela njani umuntu sothi akahlali kuleli kona leli nje leli thembethi hlala lapho namake bani wahlala abefuna ukuhlala phela make bani lona ufuna ukuhlala indlo ngiyakhuluma nje lapha bese ngiyahlanya ngihle ngisola ngalela kaja ngiyangivela emingcwabeni mina ngangashola ngisisi wami makwana ngidumisa umuntu bakubona kwasho umuntu emshadweni lona umfana dade wethu lo kwashona sisi wami ngangeva lutho bonke babase bangilile ngangeva lutho ngibahokela ngisibhakela ngoba bakhuluma into lengayifuni bamba mina ngangifuna ukuthi angitshela athi bayadlala lo muntu uyabuya
bathi hayi ncosini bogamanta uqina akwehlanga lo lungehlanga never nix. Waza sekupheke emathuleni ngasithiwa ngile indvodza la ngithi yadlama mina sesiyahamba egama ngihleli phansi ngiqabanga ukuthi ufembamba lo mfana kithi. Kunabantu abantu celebrate impilo yakhe esikhala la. Hey just celebrate. Mina ngathi mawiki every time ngikhumbula abantu bakisela ngiva kuhlungu. Lokho ngikholo. Ngikhumbula babo wami, ngikhumbula botsatsi wethu labashona abang5 nabo bhuti wami labang2 ngiva kuhlungu. Nanyana lo ngikhuluma nje ngeve enhlitweni yami. Khona ukuthi into ba celebrate asibafile. Ngitsabukile. Hayi ukuthi angikholo, but angijabulisi kubantu abangenalo lithemba. Uma Paul usho njalo. Nikhona abathandekayo. Kuthi wena bababukeka kanjani manje laba manje? Batsabukile. Elokutsabuka basitwa kusonzela kwaJesu. Athi dinza abatini lento kuma basho bese lithi ke iBhayibheli nawe uka wase uqala kubachazela imibhalo. Athathela encwadzini yabani manje yaMose. Akasisheli ke Cleopas ukuthi yayithini le nshumayelo le. Manje lasitshela kona ukuthi bathi nase basendlini bathi sihlabeke nakakhuluma. Angathi nambe kathini. Ngibebeka bakhumbuta ukuthi umbhalo uthi theni. Indalo yosifazane iyawuqhoboza ikhanda lenyoka. Angathi obeka batshela ngaAbraham. Jesu uNkulunkulu uqobo lwakhe uyawuprovide ngemvu yemhlatshelo. Angathi obeka khuluma ngaIsaiah yajatshulwa yahleshulwa ngenxa yetono tethu. Bubi bethu babasethu kwakhe. Angathi obeka khuluma ngaZakhariya bamdayisa ngethi inhlafte esiliva eqe-30. But ningesabi uthi ke umbhalo weluhubo emathambo akhe akabolanga ithuneni. Angathi obeka kasho lokho Cleopas. Jesu nakakhuluma lapha. But iBhayibheli lithi le ngikhuluma la ikhuluma Jesu lapha yabenda bathinzeka etinhlitweni zabo. Kwathi nalobuhlungu bebanabo behla. Nalelithemba bese lilahlekile labuya. Nalokudzabuka emehlweni kwenhlitiyo zabo base bayavuseleleka ngemavi lawaweve akhulunywa emlonyeni waJesu. Le message yaJesu yabuyisa lithemba labelingekho khona. Ngiyakholwa bathandekayo imission yelibandla ngileyo. Kubantu labadzabukile enhlitweni silethe umlayeto ukuthi abavuselela. Kubantu lasebalahlekelwe lithemba sibuyisele lithemba. Kubantu labethemba ndoda abahambela kahle akahambeli kahle silethe live la uNkulunkulu sibakhuthade njengoba Jesu enda. Bese lithi iBhayibheli nabese fika eMaus Jesu wenda ngathona njani manje uyendlula. Base bathi hlala nathi ngoba selishonile lilanga. Wangena Jesu wahlala nabo. Adeka tingo lamadvodza adeka asileni majazi singakalali. IBhayibheli lithi wathi usatha singwa Jesu wabonga wasihlephula wabanika. Wasilabanika badla emehlo abo enda njani manje avuleka. Kumqoka abathandekayo uma sihlangana nemuntu lo sesimele singasikahle simshiye angqono. Simshiya njani bazalwane? Singamshiya athi hayi bahamba ke ngani noma ngabe lihedeni akusiko kwethu kulibalela tonotalo. No. Akusiko kwethu. Noma ngabe uphumela kithi la wahamba lejaha lela ufangene etshwaleni sesiyalihambela silikhanza lidzakiwe ngeke sifike kilo sithi besivele sibona sekalali lutho la. No. Wena usiserious wena. Uthi ngasikuzilele akusiko kwethu. Buka sowuyinto ozunephuza face kepha Jesu angakugeza kulephuza face. No, kwethu kumvuselela simshiye sekangqono. Uthi lo munye gama utasonela abantu bethu. Nangabe intombazane tawutala umvana wena umbusise ingakashadi uvumelana naye. Ngibani wasithuma kulahla abantu?
ngibani wasijima kulahla abantu okay sibusisa abani la lumntwana yini isono sakhe sesimnika senina asikukhuthati ukuthi abantu bahambe batshale abantwana bangakashadi but umntwana ude sono nasakhona libhayibheli lithi usibuso lesivela kuNkulunkulu asimbusa nje uma simfisela impilo lehle nalenze nale kahle bese siguqukela kunina uthi lungisanile letigwegwe takho wena Jesu usakuthanza noma nje buyisele kuNkulunkulu abuyele kuNkulunkulu lo muntu simluleke simqinise simkhuthathe simakhe abuye enkonzweni adanse njengabantu bonke futhi sikwethembe ukuthi sowusitakele singathi nasimbuka mina nomunye ubomqaphela lo wagilatika uma umuntu eKristu usidalwa lesisha kokuqala kwendlulile lalivangeli lesikilo lekuthethelela silekubalela nemaqala ngiyamthanza ke Jesu lapha kunamadvodza lahlanu lagalela lo makhe simbambe eqojeni lo akagandwe ngematshe uthi Jesu yes ngiyavuma vele ubuye eqojeni udeserve ematshe but before you stone him introspection yendvodza ematshe ake uthi hlole la before ugangathe lo wrong yena lo mgangathi dihlole emadvodza ayethembekile ngathi ngileyo yathi nami nginetami yabeka litshela uphasi nale yabuka lenyo silenyo qabangani itolo yakhumbula besikupha yabeka litshela bahamba basemanyenya hamba sebanyenya nakavuka Jesu uthi baphi uthi bahambe bonke uthi ke Jesu nama ngulahla hamba ungabe usengona uma lokumqoka ukuthi umuntu simakhe simtshele ahambe angabe awusona hayi kumlahla sisihamba vele unemkhuba lomubi nawe ubuya khona Namusa kaJesu tathethelelwa enishishumana livangelani bathandikayo lekuthethelelwa bantu lengabe senkonzweni lamhla baqoshwe ngithi ngekubabalele emaqala abo nasesifikile asimshiya ngqono athi sola ukuthi sengazi ngayona invenkosi angibuyele ngoyilungisa hayi ukuthi athi nolokwena bangabuyi lakithi nosibayati ukuthi sibatshele udamba sengambomoloza ngesheya simlandzele ngestatus khona le makholo enakholwa belikhuni zisibhale amavesi baphume kithi wavele bangasiba kithi sithi ke thina siyakholwa ngalo sibeka umehluleli lo muntu basimshiya kanjani bathandekayo angqono kuvuke lithemba abuyele enkosini naye awukhonda uNkulunkulu lisike iBhayibheli balanje kuphela verse sivile sihlabekile enhlitweni tethu Jesu kanyamalele kubo ngaleso sikhathi basukuma babuyele eJerusalem abalizanga bhadi nakafika khona bathi hey niyayibona na imihlolo bakhanza lapha kutekwatona uvukile kufeni ngayibonga inkosi bonakele kuPeter angathi asabhala ngaLuka ukuthi nabo bathi ubonakele kithi ngoba Jesu lobonakele kuwe ubonakele kimi kodwa Jesu walomnye lonqolo kunalomunye Jesu munye lwasifela sonke kodwa lamfela ngqono kunalomunye no livangeli bathandekayo alisikhanze silimele lisikhanze sihlephukile lisikhanze silahlekele lithemba lisikhanze siphelelwe ngemandla but lisende sibe ngqono lilethwa abantu laba understandako ukuthi yini injongo yaNkulunkulu ngemuntu uNkulunkulu uthanda sibonke abantu basinziswe umuntu akasinziswa ngakoni nase onile asimakhe abiyele kuNkulunkulu nayo injongo yethu ngiyona vision yethu isho njalo sakha abafunzi baJesu asiqoshe abantu kuJesu Yakunesonela kukholo lokukhola sokwaba bethu kwaNkulunkulu lento le sonke lapha emele levangele isikilo lemusa lokuthi nawe uyakholwa kumusa kaNkulunkulu lo musa kaJesu nahlabela thina sijabulile usanele sonke wanele ukulomba emgwaqweni lapha lo huliswa sono lokunkhuluma umanele lo musa wanele umuntu lomkhuluma lo ufuna ngamaphoyisa ngelicala le rape ngelicala le murder ngelicala le libi but lo musa
kaNkulunkulu nawufika kuye umanele naye nasawamukele uba ngumfana kaNkulunkulu njengathi sonke. Lelivangeli lethu leli lekwenta impilo ibe ngcono. Bese kugcineni lisende sambe sekhaya ezulwini. Sambe sekhaya ezulwini. Enisifisa kangaka njengaNkulunkulu bonke abantu bayizulwini bathandekayo. Nami ngiyathandazela ngifisa kube lemuntu ayisogweni ngenxa yami. Ngekuthi mina angumtreatanga kahle. No. Kunjengoba ngifisa kube lemuntu ohamba la sonveni ngoba mina ngakamphathi kahle. No. Akufuna umnakane ngeshayele asingabe ubonani igama. Kathi mina lapha ngiziya ngidlali mina. Angidlali ke mina. Angidlaliswa mina. Kunomuntu ngeshayele wathi ngiyawubonani. Livangeli la Jesu alihambi lapho. Uthi Jesu kwalahleka nje ivibe yinye. Kushiwa 99 kuyolandva leya. Ngithi kuphela lesigcina yinye sigalelo 99 out. Kulungula kaside. Qale kuhlabeke thina enhlitweni. Alibonga igama lenkosi. Qale kuhlabeke ubani bazalwane? Kuhlabe thina. Lo msale sawuthola nathi. Sifise nalabanye bawuthole bangakawushilo umhlaba. Sibakhuthande. Sibende bathi vele banqono nelithemba libuya. Aze umkati bude ngiyathandwa bengingibani mina. Ngithandwa abazalwane, ngithandwa uNkulunkulu. Ngingakuyekela njani ukukholwa? Ngakuyekela njani ukukholwa? Nasi ngayibamba lapho. Lendlu ngabe incane kakhulu. Abancane kakhulu. Sikwende ukukholwa abathandekayo kube practical kulula kushito, kulula ukukholwa. Jesu phela lo akuhluphekela, thina sisakuhluphekela. Sikholwa nje kuphela siphile emgqwele. Sambe sekhaya ezulwini. Inkosi uNkulunkulu akasisinde. Noma ngibale sithinsana naye, simshiya ngqono. Simshiya njani bazalwane? Simshiya ngqono. Ngicela sithandaze. Baba othandekayo siyabonga. Kuba nalesikhathi phambi kwakho. Kuboka Nkosi livi lakho. Njengebantwana bakho. Siyathandaza Nkosi. Livi lakho alisehlule. Livi lakho alihlabethe inhliziyo tethu. Livi lakho asilente. Livi lakho alikhanyise indlela ethu. Konke lesikwendako Nkosi sibeke wena phambili. Sathi silenza abayingawe le ayisingathi. Babe wethu lonemandla onke. Siyathandazela Nkosi. Imlomo yethu, inhliziyo tethu, ingqondo tethu. Hlale njalo Nkosi, diphefumula dizindla livi lakho. Dikhuluma livi lakho. Takha abantu labalimele. Kuthatha abantu abalahlekelwe lithemba. Qinisa abantu abaphelelwe ngemandla. Shumela livi lekuphila leliqiniso. Ikakhulu Nkosi Jesu wethu lesimkhondako. Uvukile kulabafile. Yena wavukela thina etoni. Kuze sendiwe sibe ngcono semukeleke ekhaya ezulwini. Siyathandazela Nkosi. Angabi namunye wethu leyawulahleka ngoba thina singakendi kahle. uNkulunkulu wethu lonemandla onke but livi lakho alimehlulele lona. Sebenzisa thina Nkosi njengoba Paul ashito sibe liphunga lelimnanzi. Enza wentonke la sihamba khona kwakheke bantu bakho. Busalibandla lakho sibuse sonke. Sisaphuma semakhaya. Semisebenzini lehlukene enzawo lethu ehlukene. Ngalo yakho lenemandla isibekele. Thando lakho alisigcine. Liviki libe lihle Nkosi kithi. Phumelelise konke lesitawukwenda lesikufisako sihlangabete. Philise lemitimba yethu lebuthakathaka. Kuqiniswe likholo lwethu. Adabuye Jesu Kristu loyinkosi yethu. Amen. Nkosi ayisibusise bathandekayo.